ħafna minn dir revoluzzjoni li saret mill-informatika ma kienx tidher. Right? Jiena nsejħilha Silent Revolution. U kważi tajt, mhux fl-interreta tagħha losers dejjem ikun hemm, ġifieri nidħlu fl-ixxu tad-digital divide hija issue sensittiva ħafna. U tibqa' sensittiva ħafna llum 30 sena wara. Ħafna nies ma rikonoxxewx dak li konna din nagħmlu u jien ma waħħax f'ħadd ieħor, aħna ma konniex kapaċi li nikkomunikaw x'konna din nagħmlu. Ma x'kienu il-raġunijiet li kienu jitukom li għax huma kienu xettiċi. L-attakki primarjament kienu li waqa' id-diskors waqa' li ġibna 200 barrani kemm qed inħarsuhom u ddevjat id-diskussjoni kollha. Flok se nieħdu x'inhu net-outcome. U aħna spiċċajna fuq id-difiża, ġifieri aħna konna jisna. L-MSU dak iż-żmien kienet isa l-entità li kulħadd jobgħod. Allura kulħadd kien jispiċċa fuq id-difiża kważi kont tisqitajt li jiena naħdem għall-MS. Minn kien li t-tibdil kien qed ikun qed isir b'mod mistur sejjaħ tal-anti Silent Revolution. Xorta kontu fil-mira ta' kritika politika? Xejn kompletament. Infatti qatluha, infatti meta tella l-Labor. Għalfejn, il-Labor qatela l-MSU. Għax kienet resource heavy? Għax bħal kollox fid-dinja tiġġet station period. Mara biex jiena u int twillidna, mara kellha tagħmel 9 xhur. Alright, wara 3 xhur jibda tidher il-bump, alright, ma tfaqqax sabajk. U l-affarijiet jiġru, jiena inti ma tistax tikkrea soċjetà ta' informatika meta m'għandek xejn fis-sistema tal-edukazzjoni tiegħek minn primarja sa l-università li tikkrealek. Kemm kienet tifrustrak li kont spiċċajt biex taf il-crossfire politiku? Fem, jiena kont nemmen ħafna, bqajt nemmen, ġifieri bqajt għaddej, ġifieri kważi tajt sa 2008 sakemm tlaqt, ġifieri it was a battle worth fighting. Nerġa' ngħid. Ma dejjem hekk kont taħseb dejjem bqajt taħseb jew kien hemm momenti fejn. U le, u fem, bħal kollox u dejjem ikollok. Mhux dubi, tajt imma do I need this? Partikolarment iġilek xi opportunità li tħarsek 4 darbiet iżjed milli għandek, tajt do I need this? Però no. U naħseb, mhux naħseb, l-lum in-nies jafuni fuq il-pensjonijiet ġifieri il-parti tar-rol li lab hawnhekk jiena sort of għadda żmien u hekk għandu jkun daħlu nies ġodda oħra, eċetera. Però gburi, big time. Ta' l-impatt li jien u oħrajn bħal Ostingat, Claudio, ma konniex xi ċorma ta' ġifieri JVT, Juanito, jiena, Joe Grima, Ostingat u Claudio. U Ostingat u Claudio ġew wara 98. Wara 98. Mela, tlaqna?